kumsang ni somni pathum February ni som le panga ania Rainbow Mizo Channel thirtu le ngai thatu te chibai kanbuk thawa chau Russia in Ukraine harun tan tiratang khan voin hi ani jathum somnga le pasarina ani towa voin lama chanchin tharang ranga tranga alandan hian Moscow sipai ta chu Eastern Ukraine mun ranga area tamtaka asiruk lain hanron thok chuka mase unsuccessfully attack tia ansoi lo chamna an machon meka attacking game hanron khel jongjong po tuna chuan lo tinalian tham mutur haumri lo ani Russian sipai ta hian Zaporizhia region le achevela asirukla beipui thaka hanron be chiamna po Ukrainian position zongjong ta chu tun thangin hum him alania Zaporizhia region po western lampang khothlang lampanga an region chungamia Ukrainian position ta chu nasataka be ania The Institute for the Study of War in report unpack dan chuan Russian sipai ten hetianga attacking mission andron kalpui jongjong a hian lotlin na anlanai lowani anti Russian force ta hian Luhansk region chunga po Svatov khole Crimea khota chu lak ngai tumin nasatakin anbaya heng khua lak tuma andron baitran na hi Ukraine marthang lampang atangin ania ISW hian report unpack jeldan chuan ground attack chu nataka kalpui ania amma indona vanboro katanga airstrike nasatak tak omthin kha claimin hajiom dewa leilama grounda sipaita indona le inkanarap thak tak chu athenga thingtang khole town franga te Zaporizhia region tanga Luhansk region te Donetsk region chunga te hian Ralmatong frontline tindeu thoa kothera inkaton na atheng mek zela he street fighting theng mek hi rap thak tak ani toni antibok indona hian affect area te chu Severodonetsk te Crimea te Rubizhne te Lysychansk Soledar le Bakhmut town te hi ani deu tlang puya Donetsk region chunga hian Adivka te Makivka le Donetsk khopui chevela te indona hi arab thak le bok ane Russia in Bakhmut khopui laktuma beipui thakna kalpui dan chu ahlom sote mawang le Russia le Ukraine indona ringot nilawin indona dangpo machon thai turin Kremlin chuan inbuat saina akalpui jelnia anhriat awangin US chuan thuchua ansiam le ta an khole tui jongjong te chu Russia jinlo turin khapna thuchua ansiam tabok he thuchua hi US khole tuite jin phallo burna chu anilo na US sian akhole tui Russia ramchunga omsa jongjong te po US a anlokir duni chuan lokir turin hriat tirna adi chuak boka hei hi Russian military force nasataka athum chakawangle ralthum hlom jok mangtura inbuat saina akalpui meka wangin khovel ram frang tenena indona rap thak jok chu Russia hian machon mai thaidin huna ading towa chu wangchuan Russia ramchunga US citizens somjong ta chu anhim tolawani ti hriat tirin Russia hian anmile sate jinlu tolo turle om sate po chuak vek turin thuchua ansiama US in thuchua asiam dana hian Russia ramchung chuasan dulawa US khole tui Russia ancham jui jel thaina turatana an visa tinung ho jongjong ta chu Russia chuan khole tui ni na pek atum dona hei hi Russia khole tui hanni tak Russia na duwang ani lawa US khole tui anram chungom ta chu Ukraine frontliner nunachan masatura thonlu turin mobilization dan noya Russian sipaya lak lui ani dona tin US citizen ta hi Russia anlacham jui jalani chuan Russian government security official ten thuchua ansiam dan chuan Russia ramchunga US khole tui ommek enge muzat chu in khungkranna detention center damek ania chu achan lian tak pakhat awma Bakhmut khopuile achevelte Eastern Ukraine pumpui hi Russia chuan control atum dona wangin anram chunga US khole tuyom ta chu boina le harsatna siam thaya puin detention center hian andalut meka chuwang chuan US khole tuita tan hian Russia omrang hi thilhim tak ani tolawa US a arang thayang bera ronkir turin kanhriat tir chawni antibok UN News Agency chuan hemi chungchanga hian report unpack dan chuan US khole tui Russia ramchunga ommek ta chu
embassy atran pui thaina chu a limit a thleng towa US khole tuitam tak Russia ram chunga hian tangkhang anlo meka hengmi te himna tur ngai to tur hian US embassy chuan ti thei anei tlem to hlea detention center a then khat an khunga chungta chu Russia hena hian chua turin voitam tak hriat tir an towa ma se heng US khole tui poisai lo ta hi Russia chuan a chua du lawa nakina phai chuan firfiak Poland nei tin ti hlumna dan thlengin Russia hian asiam khre lawang ti hi rin hlel tur aom lawa dan lawanga khungthran belzel an nina tur chu nasa takin Harris asang chhomek boka chu wang chuan choplet chilin Russia ram chung hi chua san vek turin kan khriat tirani tin US embassy and consulate in Russia chuan thu chua an siamani heng thil zong hatlen chan chu eastern Ukraine Russia in an thu nei na hnuaya da pum hlum tuma malakna lian taka akal pui wang ania media sang ten thu chua an siam dan hi inang lo thret awma then khat chuan bakmut khopui chunga hian street fighting hlom tak mai atheng mekani tin an reporta The Guardian in report unpack dan chuan bakmut khopui atanga khochak lampang naite maya Russian force tele Ukrainian armed force te inka na rap thak tak mai athenga mase helai huna hian Russian sipai ta chuan ne na anchang zori lawa mason tuma ke anpen na sanga har satna antoka mase Ukrainian armed force te hian in nudo antum nge eastern Ukraine khopui poimo berta jingami bakmut khopui atanga nai tak maya lei lian le sai tak mai chu Ukrainian armed force te hian an bom chiani tin an reporta hei hian sign pakhat anaya an hriat thu The Guardian hian an report boka Russian sipai telaka hian Ukrainian armed force te hi an tlom ni lowin US chuan Ukrainian armed force tele mipuitan nunna an chan satlu tuklona turin western ramthrang tranga ral thuam manga an tan puina tur ta chu alo thlen kimvek malo chuan frontline a hian Russian sipai ta hi beitori lo turle in hnuk dok ri turin angena mase Ukrainian President Volodymyr Zelensky chuan anram chunga anung tol zoka asipai te trantir chu adu lo hlea mase engemochen anhial nuwa tuna hian bakmut khopuile a chhevel atang hian Ukraine sipai ta hi in hnuk dok turin in buat saina an nei ni in alanga helei lian tak mai an tan poa leipoimo supply tam tak sipai ten an lak lu na leipoimo tak mai hi an mani ngai an bom cheta hei hian an tir chu bakmut khopui khochak lampanga tranga Russian sipai ten an ron baina hmuna trang hian Ukraine sipai ten in nu do na khalpui turin an in buat saini ti symbol ani antibok The Guardian le media sang te chuan he thu hi nizan rei lampang to akhan an update chawa mase Donetsk region chunga regional news site then khatten report unpack dan chuan thotan ni akhan helei hi anlo bom chetowa mase Ukraine chuan bakmut le a chevel atang hian in nu do atum lowa tharuk don mai heavy fighting helai hmuna hian aom towa heng in beinom to zonga hian Ukraine sipai ta chu nungtol zoka tunhai te a hian antranga chuti lo chu amason zoka antran fau thina wangin Ukraine hian in nu dona lamkong a hoilawa in nuk dok turanga media sang ten an soina chu an nol thu an pongjar ve thung ane The Guardian in report unpack zeldan chuan bakmut khopui hi Russian sipai ten an lak thai chuan an tan thilpoi mo takle eastern Ukraine mason lian tak an nei thaina tura khopui poimo berta jingami ania masen la thailo ani ro chuan Ukraine sipai ta tan hian tran mun remchang le Russian sipai ta tana har satna siamna mun poimo ber ani ve thung don boka chuwang chuan February ni somni le pali halo thlen ma hian Russian sipai ta chu helai hmuna hian anin concentrate na sahlea maximum force si tuna hian kalpui mekania na takin Ukraine sipai ta annor meka Ukraine hi ading zawang empty hi rin har satak ani antibok achan chu Ukraine sipai ta hi antlem jok lea chuti rolin battle tank klom tak mai Kremlin chuan aron tirlu to boka armor vehicle le heavy artillery chikrang te anron choplu treu to boka Ukraine in tuna akol meknan chuan hengral thuam ta hi in thatlei tak ani boka Ukraine sipai ta tan hian dancha an har sa hle dona an thurwal pui western trangrol pol ta chu tuna hian an lain pe fel silawa
Kyiv an ral thuam te an ron thlen tir hma lo chuan Ukraine hian hrehlem asela US in thuron ape kang hian an sipai ten nunna an chanhnem lutuk lo na turin Bakhmut khopui le a chevel jongjong atang hian Ukrainian Armed Force ta chu in hnuk dok vek turin hriat tirna an petoa an ngai tlat thung ani he thuzul zui deuh chia hian NATO Secretary General Jens Stoltenberg chuan Brussels khopuya NATO leader te meeting an nei na Russia chuan ground offensive hi lian zokin aron kalpuya ral thuam laom le rol tak tak te aron manga hei hi ram le ram in dona te in do puilian tak taka ral thuman man thin angte ani towa chuwang chuan NATO hian clear takin chiang taka kan hriat thai chu tuna hian dik takin Russian and hian race kan nei meka hein tlan siak na hian NATO chu ain barlut lo thai to lawani ati NATO chief Jens Stoltenberg hian asoi zelna chuan Bakhmut khopuya hian Russia hian ne na anchangani poin Kremlin tana chakna tharui poi mo tak chu ani ngai dona ma se thilo thengle turero chu setback na lian tak mai a thleng ngai dona Ukrainian control cities jongjong atangin Bakhmut khopui hi target ani dona North Atlantic Treaty Organization's military alliance ta chuan kan ral thuam hlom jok te Russian sipai ral thuam hrolle hlom jok lo ma chon turin Ukraine hian kan thon lu ve mai hi atul to donani ati The Guardian chuan report unpack chunjom danin Ukrainian frontline jongjong hian silai puak chol meu lo khopin ramlak tuma beina chu Moscow sipai ta hian hunrei tak chung han kalpui towa Bakhmut khopui bulloka Soledar town an thunai na hnuaya an da kha thilpoi tak ania chu chuan Bakhmut khopui la tur hian chakna tharui na satakin asiam saka mase Bakhmut khopui le Soledar town ate Ukrainian Armed Force ta hi an tlomri ani point chu tlom na pa ngai ani lawa in setback na tak mai chu athleng dona Ukraine sipai ta chuan western ral thuam thatak tak mangin heng an hun ron lua ta ka tang hian hun rei lo ta chungin an chuak le ngai donani ati heti lain Ukraine military spokesperson Serhiy Cherevity chuan asoidanin Russian sipai tan tuna anti le turom chun chu ground na manpower anti sipai te thachakna manga in beina le in ka ton rap thak tak chu hun rei lo te a thak thleng aninga Russian sipai ta hian armor vehicles tam tak mai an ron thon lu tanga Bakhmut khopui chung hi nuai chim vek po an thre don lawa chuwang chuan Ukrainian Eastern Command chuan ngai tuna thui tak tuna hian kan seng meka Bakhmut khopui veng him tur hian Ukrainian sipai ta chu tactical group po lian tak da an nilawa small tactical group chau da an nia tactical group hi lian thamjok in Ukraine hian kan da don nge Bakhmut khopui hi kan tol kirsan ri don ti chu ngai tuana ti buai tu ani meka mase Bakhmut khopuya hian in hnai chil taka in dona kan ma chon meka Bakhmut khopui tol kirsan ri tur hian thunai tu ten order min peni lo chuan Ukrainian Armed Force ta hian tol kir kan tum lawa Russian sipai ta hian manpower hi thak thenga armor vehicle ne na anron tho cho hun hi kan ma helper ania chutianga Bakhmut khopui chevela hian armor vehicle ta hi ralma tonga anlo lu hun tur chu kan lo ma helper le kan lo thir mek ania tuna current weather condition jongjong hian chu ahril thui hlea heng vehicle ta hi andu thu samin anron che thai don lowa vurtla tinghek nuk kara Russian armor vehicle te du thu sama anche thailo lai tak hian Ukrainian ability kan thaina sang tak mai chu lan tirin heng Russian armor vehicle te hi targeta kan nei donani ati The Guardian chuan Ukraine khopui lian tak mai Bakhmut khopui lak tuma bloodiest battles athen tran hun kha June thadai to kha ania Ukraine sipai te hi engang takin nge helai hmuna hian anloin chobrip to ti hriat ani lawa heavy equipment chi rang chu Ukraine hian ankol ngai ti chu chiang takin hriat ania Ukraine Eastern Command Ukrainian military spokesman in thucha asoyang hian thil theng thai chu ani thawa Russian armor vehicle te ral thuam om khauchi te ral matonga anron lu huna heng te lo chu chatur hian anin ral ring to ani thai boka mase Eastern Ukraine Bakhmut khopui le achevel hunrei tak chung Russian sipai ten an bai to wang hian tau nenge mozat te chu tangkai taka an man thai turin an control na hnuaya an lo da towa
chu chuan Ukraine sipai tatan hian harsat na asiam ve thobok ani voin lama The Guardian in update an nei dan chuan Eastern Ukraine khopui lian takmai Bakhmut khopui hian heavy artillery tanga live pui handon ka chuatale pok thai thil chu rang handon ka ta chu ama chon mek ta Ukrainian military official Bakhmut khopui chunga ommek ta chuan an perimeter chunga heng bom ta hi nasa takin aron sur ta mekani ti an reporta khopui chunga te khopui le ache vel thingtlang khuwa te Bakhmut kalpo theina khan poimo takmai pakhat Kostiantinivka chu nasa takin han bai boka voina Kostiantinivka khuwa Moscow heavy artillery ten lai puile pok thai thil hanon kalu hi arab thakin anmani lodole turle lodang chat tura in buat saina thatak nei to Ukrainian Armed Force tetan po GI na tham khopin bom hi asur na sa Russian sipai pangai ta chuan mason na lian tham tak chu an nei lem lo na maseni thumvel kalta tang khan Wagner Group Force South chuan mason na an nei lian tran hlea Bakhmut khopui chimlam panga an khopui dai fem vela te ron lutin Wagner Group Force South hian nasa takin bai pui an ron thlaka hetianga an ron chat thaina tur hian Krasna Hora khopui chu Wagner Group Hota hian amain nasa takin han lo noi to bok ani ti chuan kan thu tirlama khan le lok taila soizui lo mai chu US in akhwale tuite Russia ramchunga tranga arang thayang barin chople chila chok ngal vek tura hriat tirna anti chole NATO Secretary General in Brussels khopuya tranga NATO le Russia chuan in tlan siakna kongchu kanzo tamekani tia hapun jar hian thuam janai tak ahril nia an hriat thu media ta chuan an soiloma ama jongjong khan hein dona le in tlan siakna konga hian NATO chuan enroll na anei lowa mase kan member Europe khomol puya ramthrang tetan hian Russia laka Ukraine hi atlu chiani chuan Eastern flank velatang hian Russia hi laom takin haron che thaidona chumi dawlat na turle Ukraine in digna chanvo han nei te independent drum han ni anga an digna chanvo hum him ani thaina turin Ukraine nena hian ral thuam kan pe mai chawani tin han lo sei to thrina Masetuna chuan Kremlin le NATO hian in tlan siakna kongchu kan zo tran tamekani tin puanzar ani to ani chu chuan in dona huam zau jok lo thlen tur an tirani tin analyst tam tak ta chuan an soizuya heiba ka hian US in akhwale tuizongzong te Russia ramchunga hian an lo mani chuan arang thayang pera chua san turle US khwale tuizongzong ta chu Russia ramchunga hian jinlut lo turin thu chua an siampo hian omza thui tak anei niin han soi boka Russia hian February ni somni le palia hian ral thuam hlom tak Ukraine ramchunga hian amang ngei don niin an hretwa chung ral thuam ta chu amang ani chuan Western ramthrang te tan hian thil hlom tak ani to dona wangin direct takin US te NATO trangrol pol tele European Union te hi lo thei loin hein dona hian an lu ngei arinom toa chumilaka invena turle Indona lian jok lo thleng turatan US a in buat saina an ngai sakta mi mai bok ani hetianga ngai that lo na le rin helna lian tak ne na US te NATO te European Union te media rang ten an thiron thup lai hian NATO member ram rang ta chuan ral thuam lian le lom jok Ukraine nena peturin res sang jok an kalpui me kani tin Euronews chuan nizan dar ko le minute som panga khan report an lo pe ve boka he report po hian Twitter lampanga chaizui alho hle boka NATO member ramsanga defense minister zongjong tele anthurol pui ramdang NATO member ni ve kharlo ta chuan Brussels khopuya in mu khom anai nuwa khan meeting poimo takmai anai zui ngala thutluk na an siam jinga khovelin hangai ventak mai chu Western trangrol pol sang tele NATO member ram defense minister te thukhom hian kifa ral thuam an thon lu thin ta chu du tok loin tun aya ral thuam lian jok pelut turin thutluk na an siam ta ani ti chuan kan chan chin thar kalta lama khan kan ron soilan photo thinangin Ukraine chuan ral thuam lian jok amamo zia alo au chua pui rang to thina Chungjinga chuan modern fighting vehicle chi rang te abik takin battle tank lian jok tele fighter jet lom jok Russian fighter jet te lodang chat thai tur chu Ukraine hian kanma moni tin an lo soitoa
ti chuan Kremlin chuan thu chua an lo siam to angin Spring Offensive Operation chu kalpuyan tumdona ti chuan tunni pui lo tho chho tran mek tura hian Russia chuan vur surkara chetolowin aral thum lian le hlom jok ta chu olsam joka aman thei to dona wangin New Russian Offensive Operation tin apung jarbok ane ti chuang khang kanron pon to jinga khan Ukraine abai seiber chu kan khra chiang ta ti chuan Brussels meeting in thutluk na hansiam dana tang hian NATO hian Ukraine amamong ang ral thum chu ape chuak don ta niin ahriata NATO Secretary General Jens Stoltenberg chuan press briefing hanaina Russian sipaitan natakin Ukraine chu ral thuam lom tak tak mangin anbai meka NATO chuan ral thuam chikrang thrang tamjok le lian jok te ral thuam hlom jok te thonlu turin thutluk na kan siam towa hunin herdanglam na le remlo taka in thial ton na chu kan ma chon tran tameka Ukraine hian ne na an chan thai ngai na tur le an thurwal pui ram thrang thrang te hian chu ne na chu kan lom pui thai na turin puak thai thil hlom tak tak te artillery le vehicle zongjong ten an mamo fuel tam tak thonlu ani dona an ral thuam spare part tam tak thonlu turin kanin pei to boka chubaka chuan an mamo engkim pe turin kanin hongta ni ati tholeni jinglam panga khan France 24 in report an pek dan chuan NATO chuan ral thuam chi thrang thranga tanga puak thai thil han ka chua thin ta chu in dailo na le tlak cham na athen thut thaya wangin Ukraine aman turin chung puak thai thil chi thrang thrang siam chua na chu chak taka siam chua ka kalpui turin amem baram tanhe na hriat tir na apetoni ti in an lo report to bok ane Jens Stoltenberg chuan thucha asoina danga Kiev ne na hian NATO in tranpuina chi thrang thrang lian jok le hlom joka kalpui tura thutluk na asiam na konga hian Russia chu amo phurtu lian ber ania Kremlin rorel na hian inrem na lam ain in dona lian jok le rap thak jok ma chon tura in buat saina lam chu a hoi ta zela lo thai loin NATO chuan he thutluk na hi kan siam atul veta ni ati ti chuan Russia in an thlir na lam atangin han thlir ve thung taila NATO le athurol pui ram thrang thrang western tangrol polte US te hian Ukraine na hian fighter jet an peni chuan chu red line ani tin alo pong towa Russian President Vladimir Putin ngai point chu alo soi chuak to bok ane chu red line Russia na siam chu NATO hian across ani chuan NATO nen direct in dona chu an puang ngai tura ngai ania ti chuan NATO member ram thrang thrang tele Russia anin dawani chuan akung kai tur chu thiam phak po ani lowa anghong na turje po hi hriat phak ani lowani tin Uyan News Agency chuan update an lo nei ve mek bok ane India media tho CNN News 18 in update an nei dan chuan Kremlin chuan claim thar anei leta NATO chu Russia le Ukraine conflict a hian direct takin aronin rol tanta Indona rap thak tak chok chok turin NATO chu ain rol thuk tial tiala chu indona huam zau jok le rap thak tak mai chu alo thleng tran tamekani tin Kremlin chuan an puang jarani antibok ole khati jong kha tunrumatana chanchin thar kan buat sai thaite nile phot sela kan video lo thir tu kan channel la subscribe lo te inam chuan khongai taka milo subscribe sakjal turin kan som chewa ti chuan lovinen kol thaula rainbow mizo channel a hian chanchin thar dangnen dam takin kanin tongle theu don nia